Untag kay bagong vape karon mod Tesla 6 150 watts na nya touchscreen nga na sa cellphone lock tapos unlock natay mga settings speed tapos power mode natay brightness magtipid o gano battery dali na itong araw ta wallpaper gusto ka wallpaper wallpaper try na to ni okay tapos watts 80 okay Tesla touchscreen okay beep on